much chin age. Muniaba a kesi kapana na so minimum edi e share mejimeja say ya said mo amuni no e Ghana wahala chumedi ena so mede e bestomo na hu bi e koso e wo memu mamu se Ghana fo ne yese Ghana fo any comparison de wo mo e ya de e wo ho yie papa na e social media fo bi e ja baba betu edwana chese ensema wo mo e kanu ama Ghana fo bebre ache wo madwena e hu ebehia so se yenso yedi baba betu eja na wonso wo hu nia ekoso na adwenche bia wo no wonso watimi ede aba ede afanwo ne de ensem no edi e kan yie papa eye yem papa or say Kwame Despite penny power that eye Despite Group of Company Limited or ye Peace FM ne okay FM eye UTV and just other television stations and radio stations are what be pray penya wada ano some amuni ya papa yi enoma wa fa mutama no wo ton CD e wo struggle so any said odim ebebe bia ye Despite company need de keka won nyina no Ghana for bebre enim na hye na say eye ne baka ne dia ware yeyi ama Ghana for e ka e ho ensem na eno enkoda nchen eye Reverend Obofo Reverend Obofo papa ya nansi ya wakokoto Marinda car kesie ya chese bibia ewomu ene womu dining hall womu bedroom womu kitchen womu chese bibia ewomu na nansi susu ne ba ebedi na woda ma woto car ede ma kwada na tu sika egu ene so na ede aba beto edwa ene se Ghana fo binum echemu se Despite ene Obofo wo mu competition almost competition be so den because omontia say so for anya say bia wo betu kwa bia na wo ko ba bi ntina wo talk kan me start dey free Obofo so Obofo ho asem na me di edi kan ya mekan almost wo mu njindi say anka ebia anka ya kwantu bi na wo tu na talk kan ni do ko mehu say wo 2 point na bia wa talk kan because wo no talk kan ni nchemu o de to ye ne say bia wo 2 kwan ya ko ba bi long distance be nya fi no kwa ko high hotel nya fi no ko pe ba bi akọkọ aduane ato ne de keka ho enti wato sa ne ma we nyina sene ebe ya wono no kwa ne ho betimi han obetimi adidi woni kan mu obeda woni kan mu na emfa eyi bia emba na ne ba ne birthday so so wato ka ma no tu ska gu ne so no chese like akwa no odi ne mfie enti wo so ye ma akwada ne ne je no hu so wono so wo ho na na Ghana fo binum ka se opon kasa wo garage nyina ni nyina na watwe bi wontwi ni nyina wie enti wi akokoto ye hwehwe ni mu ade bi na wo ye sika wodi gu ne ba ne so hwehwe ni mu ade bi no ye ko se Ghana fo hu se ha wo sika anase wo hye honum na eba ya papa o se Kwame Despite so de so ebi no mu ade aba betu eja se papa yi sene ba wedding na wo so ane da mu kuku nkaka nyina ba begu abontia ma obi ehunu de etuamu de na chese papa no so na hwehwe ni mu bi na ye no wa hwe se de ne ba kane de ware kasa edi animu wo hwe tete kasa ya chese ya dressing na nkasa modernizing na ye de be di animu hwe japade wo mu display wo biase afa na nyina ma Ghana fo nyina ehunu se ampa papa no wo ahunya de no no na chese Ghana fo etna say edwendwen hu esusu hu they can't think for they can't think man there's some one say competition bi na ekoso ewo afane afa entem wo mo kire enyoma wo mo kire enyoma wo mo display man Ghana for mu say and wo mo so ewo bi nto mu ne sem Obofo oni Despite wo mo ko competition pam wo mo yi said wo mo yi wo mo nyoma no ama wo mo mu say competition hard one hot one pa na ekoso ewo wo mo entem yie pa enti no wo mo ede ababetu edwa ama Ghana for bebre acho ma de ebinom se ayampa ye hwe se de Obofo ye ne nyoma sifa se obi a wo ye nyame nipa wo sori a wo so wonju office sika wo na wo display na wo sori ana ne yire na o mo do ne yire ba betu social media wo be hu na sori dem a wo twi ne yire na wo bo wi asenyum na wo ye sei ni nyina enyoma chese wo ye omo hu ni se eyampa ye competition bi na we mo ka we pese wo kire se wo sika we so pese wo kire se wo so na susu no ebinum hu ne se ne Despite they wo kire wo di se wo kire esan se wa fa mu pen wa fa eya mu wa fa titi
mu afa amane mu afa de che se ense emfatam enti so wo show e de age amanyankopon aye den aginidi ebinom nso se aye obofo nso so show na wo show amanyankopon aginidi because wono nso so nyankopon na ase no wote enti wo manipa nyina hu se nyame mu owa ye yedie ni yeyo no ewo ehonum abusuafo man ko tie nwanum binum agentra wo mo de eba ye Rita Edia Wade Eba was saying, this day is true. They are going for competition, and I wonder why they are doing all this. Because you all people have money, so why do you have to show off? This will come and show this, and the other time this will also come and show. They are in competition, but indirectly they are showing off for people to know. But we all know what is going on. Or also so Edia Wade Eba say a competition and a one more airport. Said there one more air way back no abe show way back no abe say weba no abe say no hu ni say a competition pa na omo koso yesi ya ntutu ye pa na omo de batuto enkrofo entem ono so adwenche eno no ye nua Jimaima Edia Wade eba ye o say they are not going into any competition. Each and everyone is doing his or her own thing. Reverend Obofo is fond of showing wealth. Despite doesn't show wealth unless when his son got married, that's when we got to know the things that Despite is having. So please don't compare them and say, hey, we're both for yeah, Despite they ain't me for one more and young for 2 home baby because of both for the idea what yeah, then that will be second of whom say, when our next so Despite and yan about what they are crampona and can no more will show crampono and can ya say, who be who ain't waiting any quantity yes, and one more air compare. I was form when and some Ghana for binu media baba to a jo onim Ghana for there banner and some one more can kasa choko do mo ya de e wo ho yes ya de e wo ho omon some mo de abatu eja enie wadwen kire ne se wo hu ne se ya revenue form and Despite competition bi e na wo mo kom for wadwen kire e bra too much GA subscribe share from obusian form all the social media platform na emrepam no muni aba ekesi kapa making kind ede amamo aha e na brebe me kwan ma di dwumadi ni esi that's na ye besa na share